ta kana pon ko pen EP ka juk yang wai bam tem hau sa we ki men ta pat hau ki e karau jung ki e a b e a b ngan juga ur ma pala Korospan tu de pi jong la da pi kwa ban tem hau ki e tem ta kwa ban kai pisa hau ki e no pin tem hau ki e tan Korospan kumno ban tem lada pitem hau ki e kita kira jung ki e kedai a d e major d major e major kabiting berkolong bikaju entah kena puan ko apan e pisah huwe ki atau hau ki g de uneu ki golong basempel tengang iskem bapite pi karau jung ki g de g C, A minor, D, C, G, C, sometimes E minor, A minor, D, G. Saya guna bintang-bintang buat mereka ya, Timo. menekai biang pada koros pejna.
kado kata-kata tapi tem no kiro baru kibru kila panruai te kalong ka ba so kado kata-kata kuno pintem ngamaran ko ngai kaya pi menta baru iki haki basuk berkabiting ro kalong be ka basuk hi we are ane down kuntu down kuntu hi dapat ngalap hikai depikai pi kuno pintem si mentapat kane ka jugi nyruaing ko abani kai pi mentem haudi tem karau jung pi di ban D A B minor pada uji pengen ong biang karau dari D A G B minor kumno pada B minor unekti ubaniko hakapra ko bar penyang tu ukti baar pat pej hakapra ko baar hi ndre ha uksai balai ha uksai baar ukti baningkong penyang tu ukti baar pat hakapra ko balai ha uksai baar ukti basau pat hakapra ko basau ha uksai basau hi ndre ukti basa pej ukti baningkong mani kai bianti ukti baningkong kumno pada B minor ukti baningkong pin penyang bi kumne hakapra ko baar mo te ukti baar pat pin bu hakapra ko balai ha string number 2 ha uksai number r te ukti balai pat hakapra ko basau ha string number sau te ukti basau pat hakapra number sau ha string number lain te kalong umtaken ta B minor A G ada pentem nero biang A guna A sempel A G sempel rela pentem A yang nero biang G A mulai lere katu saya kumno pentem kene ka biting kalong bikaju baik tem di ro kalong pasnan do kata-kata bad paro kibreu ipajba ane mano-mano ro laban ruai kalong ko basuk siate saya praktis ma pro mentang ko pen EP sa wi paduki kelas ngko ben EP kumno pintem hau KF mo be UPF berulang basuh ada kata-kata dan juga pada PF itu super pada PF itu kan dan penyerang nekpo untuk unem dan kamre penyerang itu
Kibat nem UPF penkiar kum tu mekan re tahang ne tan kum tu ha basan bat kum nehi re. Itu he.